Mấy cái quay na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bị tuần rồi nét lao mày thuần điều dari. Asai me tarik ru na chakyu kum sing nay na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, king in some the call. Tamenglong me tarik ru na chanai. Tamenglong District Administration rit lang na suri hamithai. Kandi tuang katuak may guang may gan kau ngag tuak ngam khang tam may kau. Mock drill operation Abias Eclipia Model Residential School Campus, Farmland Tamenglong kau tat kai kan the. Mock drill tat kai kan may kau ta Superintendent of Police, Lanmio Luikam MPS, Tamenglong Subdivisional Officer, D. Maydinbui, MCS Additional SP, Josia T. Pamay, MPS Kani Dr. Shagalung Pamay, Principal cum Administrator EMRS Kaniuri Kasaw Lau Kani. May tarik ru na tunay nung tatkay kan may mock drill kautay security personnel nun, emergency response agencies, 6 Assam Rifle, CRPF, Manipur Rifles, Fire Department kani Medical Department tong staff azuri kasaw law kani. Mock drill kautay mansay pantikan ni may tiyak, 10 kasiyam thaw ni may tiyak, mansay kabiw may tapuan kalu ni may tiyak, kat ni bay may emergency kan kautan ni may tan nun tan liya law kani. Mansay nun doy air raids kani building pang kay may kan kaw, akum na dubduak put ni, Tumay lam kau lia lau kani. Mock drill tat kai khotai SP Lanmio ri in some na khatni gwangba mai kwai kau natural disasters kani mansai ri katuak mai tipat mai tuang kidnap mai lam kau dilau kani. SP te ri gan kau hap me thai bangla kani dui dai gwang mai gan kau mansai gwai ri thai lau ni mai lam dilau kani. Tamenglong me tarik rut na tachat New Magulong Tausim Subdivision Tamenglong District kau hauluai mak mai mun gaza akhat nam mai nunri ariu na video nam lau mai social media kau inpat ku kani lumnu mai cham thelai na mtiang mun tai Rafflesia sapraya Himalayana tunani kau mai mun tai bamnu we mitwang mun tai India kau suna Arunachal Pradesh Assam Nagaland Mizoram Meghalaya kadi Manipur kau na inphang bamnu we kumna mi hai Eastern Himalaya kau inphangi sapraya Himalayana mun hai Myanmar kau ni inphang moi pai na kha haurau mai mun hai Tamenglong District kau 2017 to 18 jang khotai ariu kan mai IFP report sugoi kan tuangi kumna Kamjong District kau ni kum singnai na tri na kanai khotai inphang goi kani mitwang mun hai Rafflesia parasitic plants hamit hai Sapraya Himalayana bamnuwi tiki mitwang lam kau experts nun re study suna pupan maksan tu miku mai mun rabdi the tu na tu salau khang thai mak na ba me dan sa agre sa me kau mi hai inpan Cletrus rubber hamit hai Cletrus archery ni bamnuwi sabam mai Cletrus rubber hai runacharuk species na ye kumna Meghalaya le northeastern states tuang kabam asa kau ni inphangi New Magulong kau inphang mai muntai Cletrus crispus le ni luye Cletrus crispus hai 1820 kau America kau inphangi tuna cham akhat kau hi kani sabam mai mun hai nam mai nun roi hau zat zat kan mage kumna mi tai kan di kau puange tuna video kau tai sa kani Tamenglong May tarik rut na chanai United Builders School Rekanyu tuang Third Literary Meet Inter-House Competition Spelling Bee and Science Exhibition Saturday nung tay Science and Technology for Sustainable Development to my team kautat kai kan the Science Exhibition kautai Rain Water Harvesting Water Filtration System Wind Turbines Model Hydraulic Leaf Smart City kani by my innovative projects azu de lau kani mitong projects nun hai intaw Tamenglong kau sinthaw with hai ka gen nai hagrap ni mai kani intaw ka gan kau ka gen nai rap mai nun ne literary meet Saturday nung kau tai tawi abon mai science supervisor jet yo office Tamenglong re observer suna kamung kau tai guang ka zaw lau na allow nun ta katiu lau kani Tamenglong May tarik rut na tachat Truck Drivers Association noni kani Tamenglong tong office Model Village Tamenglong Ward number 3 kau Saturday nung Reverend Dr. N. Palmai, Senior Pastor, TCC Tamenglong Ray, Lan Palaw na Ragwang kau kat gut lau kanti, Truck Drivers Association tong office Lan Pat may mung kau, Minister Kamni Speaker Sulaw kan may, Reverend Dr. N. Palmai Ray, John Rut na pungu, tuang pungu kau, hilaw may ay drakhaloye ng niw hay katsiye, akaw ba may kuway tay katay kay na intay puni, kalam tu ay kasaw magna, ng niw ramkat na sinisungam magi, tu na hilaw may ladbam kau repari kay may ralaw kani, Reverend Dr. N. Paul may tay, gari driver gway kau gari thaw ni may kagan katui kalum kang zang huay kani kum na driver gway rui, tu zang na gari silaw makang kani kaniw naw nata, inzian na lung kang kadilaw kani. Speaker ti driver gway kang Bible inzat law na, mitwang Bible hay kaniw tung gari kau law tan kang kadilaw kani. Truck Drivers Association, Noni and Tamenglong tong office, lanpat may kani kadgud law may mung kautar RNCM tong President, KC Sevio,
RNCM Tamenglong Longren Ton Chairman Aryang Pan Mai Khani Katong Team Ri Gwang Kasaw Lokani Inbu na GPRN Jailat Region Tuang Official Dominic Kamson Ray CAO Jailat Region Tuang Kin Suna Gwang Kasaw Lokani Kamung Kautai RNCM President KC Savio Ray Truck Drivers Association Hai Ragwang Kau Nganglaw Mai Association Ni Tuna Lalawi Tuna Sakani Drivers Kwai Hai Kandi Maita Semroy Sumay Nunne Kumna Kandi Maita Semroy Sumay Hai Ragwang Ta Semroy Sumay Ye Tuna Salokani RNCM President Ray Driver Kwai Kau Habit Si Mai Rekandi Maita Surendrani Maitan Ta Law Puryu Professionalism, discipline nai me driver nun sulaw pu tu na salaw kani. Aniw tong district kau kalait me gong ni may hai driver nang niw tong role ni dai na nayi. Nang tuang kuk may gan kau RNCM rating in ka law bamput ni de tu na salaw kani. Aryang pan may rini gari driver gway ta katiw law na gari sin may gan kau nisa sin sulaw makhang sa kani. Kum na kandi may ri nukmak may tantay RNCM rini nukmak ni tu na sa kani. Kumay sang driver gway le CSO nun coordination gay na bamko bat ngwat na tan in sambam ko tu na kariet kani mida kau Dominic Kamson rini GPRN government le driver nun si mai kai mai ku mai tan gway share suna bamko tu na salo kani program kota CSO leaders nun church tung leader nun chamla mai nun azu re truck drivers association none and Tamenglong ta machuang law mai le law na gwang ka zaw law kai kani Tamenglong me tarik rut na tachat Mariam Long Lausam Chang Tan Katam Chi Laukan Mekau Barak Valley Agricultural Development Association Rui Tuan Ku Mai Indau Kani Barak Valley Agricultural Development Association Rui Kadai Sina Ningthung Pau Arpan Mai Rui In Kun Na Mitong Sang Tan Khang Kachang Pulau Khat Ni Lak Lau Inbu Kan Mekhang Ta Tuan Ku Mai Indau Kani Inbu Na Mitong Sang Tan Mekau Lausam Mai Gari Pang Rui Gari Le Sian Kake Nai Mai Pungpat Lau Mai Lau Tan Ba Mai Nun Rui Kaniu Pum Lak Lau Inbu Na Tan In Kha Lau Mai Na Rap Na Sendui ngan phungpat na in khalo kan mai khani ram pau le lau puk pau pangri ni machuang lau na in khalo kan me khau BAVADA biak thang roi thun ku me te indau kane infal me tarik rut na tachat Manipur tung lat lu khau ka zau mai ka khoi nai me pu Rajkumar Maipak Sanata Thalessari Kerala ko rinim kante NIO officer nun rui kata phukana gongkan metang nimtau kan chongi Rajkumar Maipak Sanata nim kan metai tingriu meikan gongbam me khau routine checkup hai Kerala khau tan bam mai nun suna kaniu tong identity verification hai tatkai megan khau thai pat kan chongi Maipak Sanata tong Aadhaar card khani ka guang khau te tu hilau meta zau megan khau kata confirm sna nim kan chongi tuna NIA tong cham de ri thai kani Maipak Sanata infal khori kumna kamai Salamai militant group United National Liberation Front Leni Lingnai Mepuwe kata Manipur tungla lu khau cast registered launa NIA ri phuba mepuwe NIA ri lum sina bu khadaw hai investigate su wang kan chonge kumna kata Kerala police kau ti thai law makna nim kan chonge tuna sagani Maipak Sanata nim kan me khautai ka khawre fake passport ni inphang kani kamai tirer khawre kan di bai thang tat khang ni karam kan chonge tiki gwangtang makan chonge tuna sakani kan di bai thang tat khang gwangtang mak mai tang Thalessari khaw hotel management job advertisement social media khawre hauna gwang kan chonge kamai English khani Hindi sa thai tina hotel ri kata recruits law kan chonge inbu na NIA ri Manipur la lu khaw ka khoinai minun ta tak makna phuba mi tuna sakane Tamenglong May tarik rut na tachat Cookie Students Organization Delhi tong President Pauja Kup Goite Rui social media video akhat khau te Maitai community the buffer zone ka na ukrul khau tatkai ni mai Siroi festival khau ka zaw ma khang sakan metang Churachandpur police ri ka ru khau FIR registered sukan the FIR registered sulaukan metang Pauja Kup Goite ta nim khang district ana mai koi khau phu mai tan hai tatkai bam the inbu na police ri Manipur state dang khau nai mai Mizoram Assam Nagaland kani Meghalaya state khau Pauja Kup ta nim mai khau in khalo khang jang hoi kan the Mida khau state authority re Siroi festival khau ka zaw khang guang mai koi ta ngak lau khang ka genai mai security arrangement hai sulau bam the kumna Siroi festival khau guang ka zaw chuina ka zaw lau khang ti thai kan the Tamenglong ting nai luan Maliangbu tarik rut na chakiu kum singnai na chui na pungu. Lautuan kalan ting rai na ye, ting zin muang na ye, singbang ting rai na ye. Maliangbu tarik chui kum singnai na chui na pungu. Lautuan kalan ting zin singbang ting rai na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thuan ku wei. Asai khang tu cham hai khau ringan lau thi. In thuan lau thuan kwang ru ma khai kai me kan rui. King in sam da lau kho thuan ku thei.